Servus, moje ime je Klemen, oziroma Slobro, danes pa špilamo malo Battlefielda, to je na novim slovenskem kanalu, drugi video, po introduction, da malo nakažemo to, kak bi Slovenci mogli YouTubeat, pa ne, ti meni s to lučo, to je Timotej, to je Batiln, vsi smo Slovenije, na pol. Tako je. Na pol. Drugače pa, kaj je? Jaz po Kranjc bil Štajerc, pa sem pol Slovenc. Drugače pa Battlefield 4, ki se ne moramo privoščiti, pa špilamo Battlefield 3. Drugače pa grejo, ujebem ti mene že en strela. Ajde, daj gremo Kačite avto. noter, hiter, gremo, Daj spizdi, gremo, ajde, apeli, vozi. Timota smo pustili, daj čakaj. To ja. Saj Timo, ja, prij mene. noter. Aj Timo, skači. Počakaj ga! Daj vstavi! Daj res, daj vstavi se no! Ajde, peli. Bej idi. Kam ti greš, pi? Če nismo reli. Drugače, če vam bo video... Pa hobota tiho malo, jebote! Če bo vam video všeč, lajkajte, pa to te fore, subscribajte, pa to kaj vsi nekaj delajo. Opa! Zakaj smo se mi za kanal sploh odločili? Daj res se o tem meniti, zakaj smo... Daj, alo! Daj, Kaj je? nazaj pri! Zakaj smo se mi za kanal sploh odločili, to je slovenski? Za frijebancijo. Ne, zato ker do mene angliško ne zna. Saj Ali pa ne. to. Ajde, skači. Ne, jaz grem peš, jebi se. Ja, gremo peš, gremo. Kak si te tu umr? Daj zdrži, imam te. Tam kaj je bil avto? Pa če si invalidski, če te avto kot avta ni izkazi. You have been promoted, kaj pa to? Drugače mi nismo to neki full pro playeri, tuj če meni piše tu 17. rank, to sem jaz v enem dnevu dobil, da nekaj mislil. Ne. Ej, jaz sem umr, da revive me, prosim, če je kjer je okoli mene. Da reči mi, da ste se spawnali ki na meni. Ni dobenga, hoj kurac. Zakaj jaz revivam? Pa zakaj jaz revivam toliko ljudi? Mene pa doben, jaz sploh ne vem več revivam. Zakaj jaz umeram toliko ljudi? Ker hočeš revivat tako jaz, bedna. Jaz hitrejši. Pa prej sem razbil. Kak ni? Hitrej bom tam, prej ga bom ubil. Ista logika kot Need for Speed. Prvi si čez linijo, prvi zmagaš. Ujebem te. Vse v polje. Kaj pa to, ko me je skoro letalo ruknilo? A če bi šli mi na kakšno bolj mirno mesto? A če tu fajn, tu je akcija. To je ko hopa cupa stajal, samo seksaš. Gremo skup. Fanti, Ujebem ti! Kaj je to bilo? Pa ovi se z letalom Suicide of Night 2. Tornadox pa naj tak ne bo uživlo, on za sebe špila, pizdu mater. Pa sem rekel, da pridite k meni. Timo, kirarika. Opa, Romanca pa tako vore. Ja. Izgovori. Jebem ti kill still. Da bi mi... Kaj fuckaš? Ki je fuck? Prije ti tornado. To se tako slabo čuje, da ti prije. Veš kaj je problem, to ti imajo vsi take male penise, pa jih ne možeš stihniti, ne možeš trofiti do njega penisa, da bi ga prek berezal. Sekunda prepazen. Kurac, če ne gledaš nič bolje, če solo. Headshot, one shot kill. Snajpa? Ja. Ne ašte. To Dobro, so tako zaradi nas zmagali, le kakve skore imamo. Da, to 31, 16, 22, dobro, on je bolj slavi, 18. Ej, respekt. No, te je to bilo, hvala za ogled. Nobody's perfect. Upam, da ste uživali, ja, nobody's perfect. I'm nobody, my name is nobody. Jaz sem Klemen. So I'm perfect. Zdaj, kako rečem to mu reči. Jaz Klemen, on je Tino, on je Timotej. To je bil naš slovenski Battlefield. Upam, da ste uživali. Subscribe and like if you... Subscribe. No. Samo